of heaven. Amen. Bazalwane naleya ethi I am an ambassador of Christ. Amen. Bazalwane ngiyayibuka lento ethi isakhamuzi bazalwane kufanele sizazi ukuthi sinamalungelo onke. Amen. Bazalwane izakhamuzi zasezulwini bazalwane sinamalungelo onke asezulwini. Kufanele sikholwe lokho bazalwane sihamba sinalokho ukuthi njengezakhamuzi zasezulwini amalungelo ethu ezulu engakithi bazalwane ahamba aphelele phi. Ikuphi akwenzayo, ikuphi angakwenzi. Enza ini awenzi ini bazalwane. Ngiyayibuka lento ethi isakhamuzi bazalwane akulula sisuswe nanoma yini la sakhe khona. Amen bazalwane. Kungafika noma yini engazamazamiswa ukuba isakhamuzi sakwami, kodwa bazalwane uNkulunkulu engigarantile ukuthi ngisakhamuzi sasezulwini ayikho bazalwane enye into engangisusa kulo. Naleliyana ke bazalwane elithi I'm ambassador of Christ. Ngibuka le bazalwane yenxusa. Amen bazalwane. Inxusa alinawo amalungelo apheleleyo njengesakhamuzi bazalwane. Uma mina ngimele izwe lase South Africa kwelinye izwe anginawo amalungelo alelo lizwe. Nginamalungelo ase South Africa bazalwane la ngisuka khona. Okukuthi bazalwane la ngizomela iSouth Africa engikuveza la bazalwane ngizoveza iSouth Africa. Amen bazalwane. Lokho nje kusenhlizweni nami ngekimi bazalwane. Kakhulu ke nginalelizwi leliya elithi I fear the Lord. Amen bazalwane. Ngenkathi uJona bembuza ukuthi uyini umsebenzi wakhe uvelaphi, uthi ngumHebheru wamaHebheru ngiyamesaba uJehova. Amen bazalwane. Ukuthi wayephambukileke wayoshona eTharashishi la uNkulunkulu engamthuma ngakhona. Kodwa bazalwane uma sokufanele aziveze ukuthi uyisakhamuzi sasezulwini bazalwane wakuveza ukuthi kahle ngiyamesaba uNkulunkulu. Noma ngila kulesi simo ke esikhombisa ukuthi ngiphambukile endleleni kaNkulunkulu, kodwa yena uNkulunkulu ngiyamesaba. Amen. Ilento ke yenzela umusa phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu amkhumbule bazalwane. Athi noma sebemphosile olwandle ahlala insuku ezintathu esiswini senhlanzi, kodwa bazalwane uNkulunkulu wemkhumbulile ngoba wamhlelela ukuthi ngenkathi bemphosa olwandle uNkulunkulu amhlelela inhlanzi bazalwane yokumvikela ngoba ummelile. Bembuza ukuthi ngoba thina sabandawonye nje la wena ufike kanjani la, ungowasiphi isizwe, uyini umsebenzi wakho. Amen bazalwane. Sizwa nje kancane ezwini lenkosi uJohane chapter 3. Ngizokwethe embanjalo ngisemhlabeni ngizokukhonza Amen bazalwane. Sizofunda nje bazalwane indaba kaNikodemu. Amen. Sizofunda nje siqale sithi 2, 3, 4. Amen bazalwane 5. Uthi ke lo ke weza ukuthi kuye ebusuku wathi kuye Rabi, siyazi ukuthi umfundisi ovele uNkulunkulu ngokuba akekho ngenza lezibonakaliso ozenzayo uma uNkulunkulu engenayo. uJesu waphendula wathi kuye ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngokusha angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. uNikodemu wathi kuye umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na? Waphendula uJesu wathi ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angeke ngene embusweni kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Into ehlale kakhulu kimi bazalwane ngoNikodemu ukwesaba uNkulunkulu ngoba wathi eku11 akuyo yobufarisi, kodwa wehlulwa bazalwane ukwesaba uNkulunkulu okwamphoqa ukuthi akanyenye ebusuku ayozwisisa lento emhluphayo. Amen bazalwane. Ukuthi umuntu angazalwa kanjani ngokusha.
Amen bazalwane. Into nje enhlizweni ukwesaba uNkulunkulu. Uma esifika kuJesu uyamchazela. Utene uyabuza uNikodemu, umuntu engazalwa kanjani ngokusha angangena ngokwesibili esikisiyani Nazareth na? Uthi uJesu cha. Uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angeke ngene embusweni kaNkulunkulu. Uthi futhi uNikodemu mfundisi siyazi ukuthi wena umfundisi ovela kuNkulunkulu ngokuba akekho ongenza lezi zimangaliso ozenzayo uma umuntu engenayo. Siyayibuka lento bazana ukuthi uJesu wamela ngokupheleleyo uNkulunkulu abantu baze babone. Amen. Yiloko la sikoletha khona bazalwane ukumesaba uNkulunkulu. Ngoba uma simesaba bazalwane uNkulunkulu sizokwazi ukuthi senza ini nini. Yini esiyenzayo, yini esingayenzi, siphila kanjani, sihamba kanjani. Amen. Kakhulukazi phambi kwabantu bazalwane. Ngoba thina njengoba sizakhamuzi zasezulwini abantu bayayifuna bazalwane ukuyibona lonto. Bayafuna futhi bazalwane ukusibona siyamsaba yini lo esithi sizakhamuzi zakhe. Amen bazalwane. Ilokho nje kafushane usenhlizweni nami wesaba uNkulunkulu okwahlasela uNikodemu waphutheka ebusuku bazalwane eyofuna iqiniso lokuphila ngendlela ethandwa uNkulunkulu hayi lena kade ephila ngayo. Inkosi yomsindisise. Amen.